Pa ja sam dijete, ja sam rođen u Bosni i Hercegovini, to je prst i nokat. Plus toga sve svoje što sam napravio u životu, od 74. sam napravio u gradu Zagrebu, a do 74. do završetka gimnazije u Bosni i Hercegovini. Strateški interes je Republike Hrvatske jedinstvena i suverena demokratska Bosna i Hercegovina, triju konstitutivni, ali ravnopravni naroda. Na tom tragu želim biti istinski prijatelj kako s jedne strane Bosne i Hercegovine, a s druge strane svog naroda u Bosni i Hercegovini, ne prezajući nijednom trenutku da budem na raspolaganju i ne samo na raspolaganju, nego i želim biti istinski prijatelj ne samo Bosne i Hercegovine, nego i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i želim reći sljedeće, da ću učiniti sve da ta ravnopravnost bude u cijelosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini zastupljena, jer Bosna i Hercegovina ima budućnost ukoliko sva tri naroda konstitutivna imaju i uživaju punu ravnopravnost. Ukoliko svaki čovjek u Bosni i Hercegovini se osjeća ponosnim zato što živi u toj zemlji, a ne samo to, nego i šire. Da ne bude ni viška ni jedan čovjek, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Hrvatskoj. Evo dalje.